I pozdrav svima, moje ime Vanja Games HD i danas ću snimiti jedan tutorial kako instalirati neku igricu na vašem Androidu ako ne znate, znači ako ste tek dobili telefon, nikad ga niste koristili. Evo, na primjer, ako želite Roblox, znači evo Roblox, znači ajde nećemo Roblox, negdje da piše instalir. Evo lupam Svetska liga. Želite da instalirate, kliknete instaliraj, prihvati ili prihvatan, kako god piše, ili ako vam piše već i na engleskom, i čekate da vam se skine. I evo meni se skida. Hvala vam za 3 suba, to sam htjela da vam kažem. Hvala vam na podršci. Nadam se da će vas biti još više u budućnosti. I evo, sad će se skine. Instaliranje. Inače, snimat ću i Roblox. Nadam se da želite bude i druženje u Robloxu. I, znači, uglavnom će, eto, pokazao sam kako može da se snima igrica. Evo aplikacija Svetska liga i neću da instaliram. Vama ako se svidio ovaj video ostavite like, share i subscribe. Se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!